I don't know whether we want to say again, these are our children, the goons. So, we really need to have a candid conversation about criminality, the rule of law, security of our nation. It cannot be the case. There cannot be any defense for criminality. There cannot be any defense for breaking the law. President Ruto ewetaka na vena vata ni yanda kivathukanyo kukavamwe na kuswania kwa umwe undu thina uambululi ila siende na unamasia nthi utona kuthinikiwa na mituki undu vatonyeka. I am very happy that the last time there was an attempt for criminality in town and we stopped it. Many Kenyans agreed that no, it's now time for us to say no to people who want to ban our property. And that is going to be the future. It's now clear that everybody, every sector of our society, the business leaders, religious leaders, political leaders, have all agreed that having lawlessness, goons and all these other characters, criminals, should be stopped. Ingi President Ruto ni wakulia muvia wose seikutumania muo kosa matambia maima kimia kwa onde alame ukwatika na mayananga mali enendi undumwe na kulua nduthi. We have a consensus. Our security agencies must do their job. Within the law, they must do their job and they must stop criminality. That is how we are going to secure Kenya's future. Even as we discuss this future of our nation in the context of what we are saying. Ilivotia vilingi wa mauvo ndito wa mwaka mweu. Muthenya umwe tina wa governor wa county ya Makueni Mutula Kilonzo Junior kunenga na isululu cia kutethesia uthukumi wa madaktari mandwani kana community health promoters CHPs. Yu governor no teteiye walanyo aiweta kana serikali yake ineania cia kila madaktari ama kulie thini wa kikalo cha wosania wa mawoni kwa NND ni tina wa muma NND na tongoi kuvuthi cia walanyo tondo mwandiko ito Jacob Chalo ukuelesya. Aina na mutongo TV nza ofisi wake oleva musine wa wote governor wa kaunti ya Makueni ni waweta kana serikali yake ika kila mwenende wa kulia na kana anani asio kulia ula wa kulwa ni madaktari ano ndini wasikalosia kumya maoni ma mwenende community health promoter aiso kwa da motorbike kwa da pancha quick ya mauta the cost does not make sense and talk to me moment medicine isululu na mayo specific isululu menda sili hata na isululu sienda utwa angaliko iba. So in one of the tayu ward leto weta Makindu ebingo nzambane Masonga Lene Kikumbulio North you between the households na eso cover ndola me cover in a day kano a month mundu ni within 50 kilometers na unlike other counties idhine eto anengi CHPs baito mebuko because simba na machine sia udhima pressure simba na machine simba na sia idhimi sia weight and one of them is nearly 6 kilos kumubuko la makua which is a black bag na ile to anengania through national government mubuko is nearly 10 to 15 kilos of mubuko so they have been burdened na nicho kitumi mana atukolile so this is a product of public participation. Governor Mutula ni wavia kwenda tongo yala mevuthisya walanyo mambe kwelewa vata wawo kwa kwithia matakitali amethitwe ne vinda yumu muno ikavindani kala matwaisya maundu ma witi ndine waisio cia ndoani na ile magwene tuikana nenzia na andu mami no budget that is their budget you to get your account na ninzele actually twanenganie tena but the procurement na branding has taken a long time. Kuwa ndalame o criticize na angaingilame o criticize kindu matese nundu ta professor kaloke criticize isululu sia ward yake community health promoters alama kwati isululu na alama ward la yake na elenge vingoni andu make alangi relatives make maumete vingoni nzambani ward and there's no doubt kana the distances are very big na tuikiu part of the reason ninatikile this plan nundu as a country nitwetikile
community health promoters tumete level 1. Kavindani kawingi mutula ni wawetakana utena isulului serikali yake ni thitwe inengana utethio kwi matakitali ono kwivo kumanenga mavundisio kwa ilia mothukumimo. Makueni has been credited nundu wa kwimba tutena kindu kitwa maternal deaths arising out of kindu kitwa postpartum hemorrhage. Nundu to encourage ibeti ikaenda sindu sita antenatal clinics 8 mayukos ya na community health promoters animal maintenance. So other than kumanenga mepuko, we have trained our community health promoters, we have certified them in some of the areas. Namo onaeka education ya andomathi sibitali kana marifayo mao mono mezi oiti ondo ile nje kitu mena ndawa community health promoter o newe wale tembo atona mena right ya referral pa kadhanguma kwa ka referral. So you tuyeso twika kana ambulance na tulonji ambulance free ambulance in a app pa yeso twika kana mundu ne wathi koswa in the village community health promoter o ne wale kwimba atonya ukura simu kana gatumia app ambulance ikaitu nikana mundu suwethia ne wakua. The idea was not wethia ne mekua awau, that was not the idea, lakini kila muthenya maenda makasisi ibetila sio sia kana ibetila si expectant makathi ku visit. They are visiting households daily. Kuma baka undini ya Makueni ngiripoti ya Mutongoi TV netawa Jacob Chalo. Mureti wa chama cha Wiper Patriotic Front kilioni mbunge cha Kibwezi West County ni ya Makueni James Kimanthi Mbaluka no thuzi ya muika na enende ma sector kibothokanio kwithiwa maikwatana kwambisia melati kibothokanio ya kwiyendesya iletwa na kumakwata mbau kwiyukilia okwati kana kiukwati ainena kavinani kala uvikie kutethesya sector ya bodaboda musini wa mali kwambisia mulati wa kuthosya kana kuthosya mulati usu Mbaluka no wetie ni vinda ya tongo ikokwata enende mbau kwesela melati ni kibothokanio. Ken Mulinge nukwelesya Mwandano mwana kivila wa sekta ya bodaboda musino wa mali vai weta kana makwata mbao kwisila melati meidho wa matona kuyukilia ukwati vate kuveka kana kutumeka nae ni ateti. Tumetoka kwa siasa zile za kudanganya watu, lakini sasa sio kupewa samaki. Sasa hivi tumepewa doani ya kuchukua nini? So sasa tumetoka hapa chini tuko mahali pengine. In fact, ngilwali ba awala ni isi astima. Ana mmeona hata? Ngilwali ba wala ni isi astima ya mbele ba huyu. Ndilo rano kabutoru. Sawa sawa. Anena kavinane ka James Mbaluka wa thia sekta ikwithwa maitho kuma kwa we kunekana kwithanda cia mbeange. Mwamina kwikia mbesa cienyu banking daily for 6 months. Yune mothi kuwa matatu ila mwenda kuwa. Nikenda withie after 6 months. You guys have grown, you have evolved from owning a petrol station to doing a different business. That is the dream we want to achieve. Bayanda sekta ifothokanyo kwambisia melati ta ya kuyendesya kiukwati. Taisi station ye tiyenyu mwinyoka. Mundu wonde ukwenda a register na silingi maanaeli na ring no register o kanywa ta member alamba inoka the same day na discount ya silingi itatu niwenda kana tingwe utithi ya ta member ambo kwa 3 shillings nundu ne wanyo and you can become a member onether we wa probox o become member waba nikenda wanywa wiba ukakwata 3 shillings discount ya mautala onywa mundu longi wonde wa bodaboda twaisi onake a benefit from the same with the same discount ya 3 shillings. Now I mean no register the 10 shillings also sidi anwa onakuwe mundene. Mutongoi TV kuma mali Makueni nyini to amule Mulingam. Mwene kivila wa muika ngwatanioni ya mwingi Jensi Revolution George Musyoka no kulilie nzama ya unyuvani na mivaka IBC kavindani ka yende kuyumbanisia usakwani mwanene ukitewa mwaka wa ngilile miongole na mwanza ikithekana aki na unyuvi wa mwene ndini wane wandaya ainena na vilingwa mauvo Musyoka eweta ethi wabe nduthi ikakosewa itina wa usakwani mwanene ikakosewa ethi wanzama ndikanenga unyuvi wa mwene ndi mustale wambe ouyovo aithuthia enende kwende ya kuungamana ulumu aiweta kana UNND ainge nimethitwe na muungamo mulumu kuateania na ngelekanio ya kuya kilio mbunge cha Olkalau County ni ya Nyandarua. Hosea Kimanzi
na ilivoti ainena na vilingwa movonjo jumuzioka weta ethwa nduthi nitonya ukuzioza kwa nini munene ukite ikethwa kabindani kalanza maonyuvani na mipaka IMBC ikathiute na mawendi ma enenzi yu aimienda nzama iyo nyuvani kabindani kayende kuyumbanithio za kwani munene wa mwaka wa 2017 kuigithia kana ni anenga unyuvi wa enenzi ndaiya nzama yao mipaka au sapani na mipaka IEBC itongoizwe ni bwana Ethokon omanyekana yumetho ma Kenya onze na dunia mebalawi mwaka wa 2027 ni wokethe osiaizu nondo enenzi ni me ready kweka kio na kusakua mutongo yola mama bangi tosa kwa ethe mutongo wa Kenya kana musumbe wa Kenya kuthina mbe na mistake loto nya kweka nene ne ko make sure kana ni wanenge mwenenzi mutongo yola matasa kwete kana utangaze mutongo yotewe baunebo ukethe aweka makosa manene na nibo katumwa enenzi ma Kenya mokitana kubwana na kuika sindu ila itenzi kutwenda o mukulia bwana Ethokon mwaminifu nzini wothukumi wake ni kana wese kwithia akenya ni manengo ya kio na ni matengo mutongo yulamo mwene masakuite uyo vo George Muzioka eweta kana kumana etambia serikali kunenga enenzi makilio muge cha ulukala usindu kukunia mutongo wa chama cha serikali kula zinoza kwani munini kizione kiuchuma kithelu ni wona niwa kana muzumbe ile Ruto ni uyombanitie kutumia nzia ya kuzisenga enenzi kumukunia kura kwesila ilovia na zindu ingi kindu kila Muzioka kuweta kana gisa uzia matunda nondwa uina munga mwenenzi aingi vanzi ya Kenya kiu bwana Ruto na timu yake maneke wala olkalau ni kawaida yo na ni maso iye kwekau na ni tuwese mwaka wa 2027 wa minobika sindu cia muthembo zwikethe ikuka kila bandu nze ya Kenya kuko kengethia enenzi ni kana wese kuthani masa kwa atongo yala make wetete matatonyo tutege ni tuwese sindu ta kuthece mathoa ma sindu ba Kenya sikethwa akathece mathoa ma mauta maleu na sindu ila itumika ila basic situmika ni mwenenzi kila kwacha kiu ni tukeze na twi tayari lakini ndo thuria enenzi ona kiu kieko na mathoa ma thezwa ona kiu kieko na twangwa na twasizengwata twikata tothingila twikala ina musimamo la twina guo na tukwethe atwisikana 2027 ni one term na mutsongo yula tusakuto pange tosakwa ni watu kasakwa twe manenge mbesa na tutema manenge mbesa avindani kau aikulia enenzi lembetani iya ukamba na Kenya kwa unene kwendea kungamano lumu na kuika unyubi mwailuza kwa nini munene ukite kuyumya mbinguni ziotongo imuthuku na kuyewa muiyo wangalama ya mikalile enenzi ma Kenya ni masalukilie na unimesi kila makwenda maivo wano ni sindu sia kwetu kuune andao kuthuthia enenzi mokambani na mamwingi twende na musimamo su na kwethe atwezi kila tukwenda girivoti ya vilingwa movo kuma muzini wa mwingi kilio mungane cha mwingi katika undine ya Kitui ose ya Kimanzi mwene kivila wa ngwatanio ya atandithia sokoni wa Tala na mitaboni Michael Ngao John ni wendekithisia maofisa mausesei wa ndwani sioni sia Kangundo kathiani na Matongulo kaunti ya Masaku kuyo bakavyo kuli kusimana na mboli ila iyo nyamasia aimi mono na kungea indosio John ainena no wetie kana ungei wa indo ta wiki nyete mono wala indo sithi twe ikuana ngali muthemba wa Probox ayumya ukulio kuyenenthi kwitha maiko na livoti la mona ngali iteleka isione siobo ni motesia no kueleza ainena na vilingwa movonjo Muzioka weta ethwa nduthi nitonya ukuzioza kwa nini munene ukite ikethwa kabindani kalanza maonyuvani na mipaka IMBC Michael Ngao weta kana bevata enenthi manenga na ilivoti kwe maofisa mausese isione sia ndwani na lama kose ya maundu maungei kwithwa ngei wendo endena ikathi isione sia Kangundo Matongulo ndumwe na kathiani kwina maundu maingi makoneti indo kwina ngei muno na itu twita no kwa aithi maitu aimi ni masingane na ng'ombe na indi megwa mundu ukwasia akana mundu tutushuku kana noye atiitabia kwa mituki kana isembia kwa administration kana polisi o mituki ndu batomekana ingi kule maofisa ma polisi kukunekela kana kumandana ngale sinde no location sia ndwani kutwa isiungei aiweta kana indo sirito yoyo na kwikiwa ngali ni nanenze kula ikwata iti na wakwatia na indi tuisianye na ngali ike iyo tembeanga kuo vyovyo Probox ngali isu bindi sia sene tuke yo kuisuku na ngali sia muthembo langu mekanie nike yera ikia indo mundu
tita tene undu tona indo cio tukatiania nacio tukamikwata cie sokoni kwa hiyo muno ng'ombe ciekuwa na ngali uye nembe niita witano kwe minyombe mwithe na ngwatanio na nyumba 10 mwigwatania na atumia mamicie tukwatania irio mbe nikenda tucianye na mubango wa indo cikwete kuya muno nicio yitwo muno twina ripoti muno indo kana ni mboje anokana kusuve utandike wa indo tauni wa mataimi kuendekithia kana indo cione nzoveku na muno kumano wa muthingitho ula withitwo ikwata indo mbingi icio nikiwathukania lembetania ukamba na indi ngicioka niwete undu wa mo wawela moka na ciana cia kina ulo wa kute ndema ujuju atokete kwenda kumela undi enda kwacia aini maitu mona ng'ombe igitota kana ithia cianya na ndagitari mituki na muno one witota era ndina nzio tona akunyita kishamba kuta ndagitari nikenda au ciece ng'ombe sinundu dalili cia towauta afute ndema nikwitota na kudia kauti hiyo atikwanda kwacia icianye na indo citu o mabo twende na ucuvia indo nikenda indo citu tikatike twile chambe na kila nonete itinanga ziu kukovikia bau ni acia maboa be ni maende na uthea nundu okame nundu cia ni ambiye kwa na withio wambia kwa na kwa maboa ni maende na uvari maende na uthea okila chuma withio maboa mathea ngie na indo ni mbingi nundu andu no mekucio okame kumatala matungulu kaundini ya Masaku nyene Twamboni Mutesia. Serikali ni yambisi yeseso ya kuthuima na kumina utumi wa skala shisha kati wa sindu ingi ikiyuka kumana na wangeleku wa mawau makuveva vandi ya Kenya. Mwandiki munene muvyani wa uiti na uima wa mwene nthi Mary Muthoni ainena nuwetie utongoi wa Kenya nusengete undu sindu taisu yulikwa va Kenya kwisela nthi mutui nikana siambe usamwa na kutumika ute na miao. Ainena zila evikite thika kauntini ya Kiambu esesoni ya kuthuima pakiti 11 cia skala itembetikilie na ila sithi iwa musi umwe aiko bala kulilie alama sewa skala kana kuitho cia kuma nthi cianza kunenga utheu mwanya wambe na kuikithia sindu ila si uthoua masokoni ni mbitikilie ni makundi mausoviku wa mwene nthi. Charles Kitavi nukuelezea. Kuongeleka kwa utumi wa ndawa cia kumila sievo skala ya stima kana electronic cigarettes shisha na sindu ingi kwiwetekana ta kuothothete mowa ukivathukanio na vala yu serikali yikithitoni kia kugitana na ndawa hii kwa kusiemana na umo wacio. Ainenea thika kaunti ya Kiambu mwandiki munene muvyani wa uima wa Mary Muthoni evindani jila ukuthuima skala ila ikwisililwa tandhuku ni wasia kana ni kukwisililwa siendu mbingeni likava Kenya na nsia siutena miao. We are asking all the other security teams to work very close with the Ministry of Health to ensure that this menace of drugs and substance use has reduced in our society. And indeed, if you look at the demographics and also the figures, in the urban areas, this issue of tobacco is really high, and not just cigarettes. We are also talking about the novel products that are in the market. When we talk about the electric cigars, we are also talking about the pouches. We are equally talking about vapes. And we are insisting that any product that is going to come into the country must meet the standards that we are requiring to be in this country. But right now, we are very keen about enforcement. Enforcement is the word. And we are not going to relent until we get that 8% that we have of tobacco use in our country going down as low as 2% or even nil. Kavindani kaumu vya wakoti va Kenya ni waikithia kwambisio kunikili ni kana kusiema undo siendo ilikava Kenya kwanzia itembitikilie na kana nisianisie metalatala ila ya ilite ikiwa muoli wa kana excise duty stamps. Procedurally, then they would pass them to us for us to conduct investigations in regard to the tax issues. The continued use of our seal, our stamps, just like the production of the cigarettes and other products, which might be fraudulent.
Similarly too is the use of the seals and the stamps. Di livotia vilingi wa Movo Mutongo TV, Nita wa Charles Kitavi. Na ndi museisya bwewo twikila ngithio vilingi wa Mauvo kiokoni cha umonde nukathiva sana tika mbuthu ciukite nithiwa ndisyo kethiana beti wa mbua tukunikile kila kimathanguni kiokoni cha umonde nye Nita wa Robert Matuko mitucio katheti.